Maxiline. Masivni drveni podovi, pored vizuelnog efekta koji imaju, ugrađuju se i iz jednog bitnijeg razloga. U pitanju je zdravlje. Pored toga što je prirodan materijal, drvo neuporedivo manje privlači i zadržava prašinu, koja je uzročnik velikog broja respiratornih oboljenja. Današnjom završnom obradom, koja se u tarenoj fabrici primenjuje, podovi od drveta dobijaju modern izgled koji se može uklopiti u bilo koji prostor. Predstavljamo vam Maxiline. Maxiline kolekcija predstavlja podove izuzetno velikih dimenzija. Širine od 200 do 240 i dužine od 2 metra pa naviše, do 3,5-4 metra se pravi. Podloga samog drveta od koga se proizvodi Maxiline kolekcija može da bude lamelirani masiv, može da bude višeslojno drvo, u zavisnosti od zahteva i želji klijenata. Sam dekor se bira po slobodnom nahođenju. Radimo završnu obradu sa nemačkim prirodnim pigmentiranim uljem Osmo. Zbog izuzetno velikih dimenzija koje se nalaze u ovoj kolekciji, ovo drvo ima izuzetno veliku amplitudu širenja i skupljenja i zbog toga su neophodni nekvalitetni materijali na kojima se ovakva vrsta poda montira. To su jednokomponentni elastični lepkovi, to je najviši nivo kvaliteta lepkova koji se pojavljaju na domaćem tržištu. Pravilnom ugradnjom tara parketa na adekvatnu podlogu dobijate najdominantniji komad nameštaja u vašem domu, koji pravilnom upotrebom mogu koristiti generacije. Detaljnije o našim podovima i stalnim akcijama možete pogledati na stranici www.taraparket.com. U dodiru sa prirodom, Tara Parket.